ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هناخد الدرس التالت. Willkommen zu unserer dritten Lektion. النهاردة هيبقى هنقول الأوسسبراخ اللي هو هنقول النطق يعني بطريقة الألمان للحروف. هنتعلم ازاي ننطق الحروف بس بالألماني بقى من الألمان نفسه. طبعا احنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحروف وقلناها كده بشكل مفصل شوية. النهاردة هنسمع النطق بتاعها بقى. تمام. اول حاجة في 2 طريقتين ليها. ممكن نقولها لانجة، يعني ممكن نقولها طويلة وممكن نقولها قصيرة. هنسمع دلوقتي. Vater, Bahn, Apfel, Mann. طبعا هنا هي قالت لانجة زي كلمتين اللي فوق، وكوت او قالتها يعني كوتسة زي كلمتين اللي تحت. هنسمعهم دلوقتي باللي هو فيها مد، فيها طويل شوية. Vater, Bahn. هي كده قالت الطويلة. هنقول بقى لما بتتنطق ولا قصيرة. Apfel, Mann. الحرف اللي بعده بننطقه زي الايه بتاعت الانجليش. احنا قلنا في الالماني اسمها انما اللي عليها نقطتين بتبقى ايه عادي. هنسمعها من الالمان دلوقتي. Säge, Käse, Bär, Äpfel, Männer, Hände. الحرف اللي بعده B, Ball, Brot, Kabine, Stab, grob. بصوا، هي هنا ليها نطق خفيفة وممكن ننطقها قوية. بتتنطق خفيفة لو هي في أول الكلام، تمام، وبتتنطق قوية لو اتكينا عليها في آخر الكلام. تعالوا نسمع كده. لما بتيجي في أول الكلام بتتنطق خفيفة بالطريقة دي. اسمعوا كده. Ball. Und wenn das B aber am Ende eines Wortes steht, dann spricht man es hart aus. Zum Beispiel grob. لما نطقها في آخر الكلام قال جروب، يعني تحسوا نتك عليها كده، مش بي بس جروب شتاب، لكن بروت. اسمعوها تاني بعدين نخش في الحرف اللي بعده. Grob. C, Computer, Camping, Café. هنا اللي هي السي بتاعت الانجليش. اللي ليها كذا نطق. بننطقها يا اما كاف، يعني كأنها كي، واحيانا بننطقها شين. تمام. اسمعوا كده هينطقها الكي كأنها بتنطق كي ازاي. K, also wie ein K. Es gibt nur ein paar wenige Wörter, wo das anders ist. Zum Beispiel im Wort Cello. بيقول ان ممكن ينطقها شين زي في الشلو. تمام. اسمعوا كده هينطقوا ازاي. دي لتسيها. بصوا بقى لتسي حطينا لها هنا الاتش او الها بالالماني. تسيها ليها بقى كذا نطق. ممكن تتنطق الكي
وتتنطق خ أو شين. يبقى ليها 3 طرق، هي تتنطق كي يا خ يا شين. شين مش شين صريحة، لأ فيها هوا. اسمعوا كده. CH CH Chaos Dach Loch Ich Tuch. نطقتها أول واحدة كي كاوس، بعد كده دخ لخ خ نطقتها، بعد كده إيش خفيفة بتطلع هوا، بعد كده توخ خ برضو. هنا بيقولوا عليها كومبيناتسيون يعني يعني حرف مركب أو يعني نطق مركب. كومبيناتسيون يعني هي متكونة من zwei Buchstaben zwei Buchstaben. zwei يعني 2 Buchstab اللي هو الحرف، Buchstaben اللي هو حروف. يبقى الكومبيناتسيون ده متكون من zwei Buchstaben اللي هو متكون من ايه؟ من حرفين، التسي والها. وقلنا ليه كذا نطق، يا اما كا يا اما خ يا اما شين خفيفة. وهنسمع دلوقتي هيقول ايه. 2 Buchstaben, C und H. Und weil das so oft vorkommt im Deutschen, wollten wir euch das auch noch kurz zeigen. Es gibt nämlich auch hier wieder 2 verschiedene Varianten, das auszusprechen. Man kann das einmal als ch aussprechen, zum Beispiel im Wort manchmal, oder man kann es auch als ch hier hinten im Hals aussprechen, wie zum Beispiel in dem Wort machen. يبقى هو بيقول نقدر ننطقها شين خفيفة زي manchmal، وممكن ننطقها جاي من الحلق كده خ زي مخن. تمام. D Dorf Dach Hand. بتتنطق برضو بطريقتين، خفيفة في أول الكلام وقوية في آخر الكلام، وبننطقها تي في آخر الكلام زي هانت أو أونت اللي هي UND يعني. بتتنطق زي ما قلنا كده بطريقة خفيفة زي الكلمة اللي هيقولها دلوقتي. Dach und hart Hand. لقاؤنا السنوي يقترب. يبقى نطقها خفيفة في أول كلمة ونطقها تقيلة في الكلمة الأخيرة. اسمعوا كده، هنطقها خفيفة أهو. Dach und hart Hand. نطقها في هانت تقيلة تي، لكن داخ خفيفة. اللي بعده Leben Thema legen Bett Essen Felsen. طبعا الحرف ده منتشر جدا، بيمثل حوالي 17%، شائع قوي يعني. تمام. هنسمع بقى اللي بعده. F Fisch Fuß Kaffee. لو قلنا 2 اف ورا بعض، تمام، دبل اف هتتنطق قصيرة. اسمعوا Jetzt كده. habt ihr gerade das Wort Kaffee gehört und da habt ihr direkt 2 F hintereinander und das nennt man auch einen Doppelkonsonanten. Vor kürzer Kaffee.
هنا بيقول إنها اتنطقت كيوتسا، يعني قصيرة، كفة. تمام. Geh, geh, Garten, groß, Tag, Zug, بصوا großartig, ركزوا على تاك، Honig. قالتها كي مش جي. Geh, Garten, بصوا تاك، groß, Tag, قالتها Zug, تاك. großartig, Honig. Wenn ein Wort auf IG, also ich, endet, dann spricht man das normalerweise wie ich aus. Und ein Beispiel dafür ist das Wort Honig. Es gibt da aber auch regionale Unterschiede. Im süddeutschen Sprachraum sagt man eher Honig. بيقول ان الاي جي اللي هي اي جي بتتنطق في اخر الكلام زي اللي تسيها، شين فيها هوا، شين خفيفة. لكن جنوب المانيا بينطقوها اج. تمام. هونيش، هونيش. تمام. او هونك، هونك. Ha, ha, Haus, Huhn, haben, behaupten. Es gibt da aber auch Ha, ha, Haus, Huhn, haben, behaupten. بيقول لي هنا برضو ان الها بتتنطق لانج، بتتنطق طويلة. لانج ausgesprochen، بننطقها طويلة لو قبلها فوكال، لو قبلها حرف متحرك زي زانة، عشان قبل الها فهتتنطق طويلة. اسمعوا كده. ausgesprochen. Zum Beispiel im Wort Sahne. I, I, Igel, Biene, Ski, Insel, Fisch, Tinte. هنا برضو بتتنطق الاي طويلة لو جه بعدها ايه. تمام. يعني كومبيناتسيون لو جت اي بعدها ايه اللي هي اي اي، يعني اي بعدها ايه هتنطق اي مد طويلة. اسمعوا كده. Im Wort liegen. J, J, Ja, Jacke, Anja, Jargon, Jalousie. اليوت هنا بتتنطق يه، بس في بعض الكلمات اللي هي الأجنبية هتتنطق زيها، هتتنطق جي عادي زي في الإنجليش. في بعض الكلمات اللي هي أصلا كلمة بيقولوا عليها كلمة أجنبية أو إنجليزية. تمام. زي مثلا لابتوب، لابتوب دي هي كلمة اسمها لابتوب، ما غيرناش فيها حاجة، اللي هي لابتوب يعني. ماشي. مثلا كلمة كمبيوتر، هي كمبيوتر في كل حتة، في الألماني زي الإنجليزي كده. فهنا برضو في لو كلمة أجنبية هي أصلا إنجليزية أو أجنبية تتنطق جي عادي، لكن هي في الألماني بتنطق يه، زي يا وياكي وأنيا. اسمعوا بقى الكلمات الأجنبية اللي بتنطق فيها جي. Schon gesehen in den Wörtern Jargon oder auch Jalousie. جاجون وجالوزي نطقها جي عادي عشان منستغربش لو لقيناه. Wo, so wie ich. K, K, Katze, Kuchen, Balkon. L, L,
Lampe, Löffel, Ball. M, Maus, Mond, Baum. N, Nase, Nacht, Fenster, Kino, Sonne. Hier habt ihr jetzt O, Oma, Boot, Floh, Topf. بصوا طولت لما قالت بوت عشان هنا يعني نطقتها مرتين ورا بعض. تمام. برضو لو في دبل بصوا كده اسمعوها تاني. O, Oma, Boot, Floh, Topf, Sonne. بصوا اسمعوا كده، هو لما بنحط حرفين ورا بعض لو هما حرفين متحركين تحس ان هي طولت، او في الاو والا بمعنى اصح. بوت. تمام. طيب ايه تاني برضو طولنا فيه قبل كده؟ في الها اللي قبلها فوكال زانة. طيب لكن مثلا في زونة اخر كلمة اللي هي بمعنى الشمس يعني الدبل ان احنا قلناهم بسرعة. زونة. اسمعوها تاني برضو. O, Oma, Boot, Floh, Topf, Sonne. Spiel in den Wörtern Aal, der Fisch, oder auch im Wort Saal. بصوا قال ايه لما قال دبل قال آل وزال. تمام. اس ال زال وقال آل. تمام. اسمعوا كده. In den Wörtern Aal, der Fisch, oder auch im Wort Saal. آل اللي هو يعني حاجة ده فيش اللي هو السمكة يعني اسم سمكة. آل دبل يعني 2 آل وقال زال اس دبل ال. تمام. Öl, schön, Föhn, öffnen, Köpfe, Löffel. اسمعوا تاني الحرف ده جديد. Öl, schön, Föhn. ده الأو اللي عليها أملاوت. بصوا اسمعوا. Öffnen, Köpfe, Löffel. Öl, schön, Föhn, öffnen, Köpfe, Löffel. Köpfe, Löffel. P, Papier, Pferd, Suppe. بصوا بقى هنا خدوا بالكم من البي بعدها اف نطق ازاي. Beim Pferd, das wird dann ein P. Und تمام. فيرد اللي هو الحصان. بصوا اسمعوها برضو منه هو. das habt ihr gerade schon gesehen beim Pferd, das wird dann ein P. Und das gibt es auch noch bei anderen Wörtern, zum Beispiel bei der Pfanne. فاني فيرد فاني فيرد. تمام. Kuh, Qual, Quelle, Aquarium. بس بقى هنا هيقولك الكو und او
يعني لو حطينا الكيو بعدها يو اللي هي كو und او، بص هينطقها ازاي؟ كفا كفا كفا. sich und dann hat man so etwas wie wie im Wort Qual zum Beispiel. R, R, Rot, Brot, groß, Vater, Mutter, Lehrer, aber, rot, بصوا ركزوا على حرف الار لانه هيتنطق بكذا طريقة. يعني احنا بننطقه غين او ر زي غوت او روت غوت، وبننطقه لو قبله حرف ساكن مش متحرك. لو قبله حرف ساكن بتنطق من الحلق كده غ، كأنك بتعمل غ كده، لا مؤاخذة يعني. غوت جروس، تمام. لو اتنطق قبله حرف فوكال زي فاتا موتا ما بيتنطقش اصلا. تمام، ركزوا كده. Brot, groß, اسمعوا Etwas تاني اسمعوا تاني. wie im Wort Qual zum Beispiel. R, R, Rot, Brot, groß, Vater, Mutter, Lehrer, aber, بصوا بقى هو هينطقها، هيقولك ازاي تنطق الار. Konsonantische R, das wird dann hier hinten im Hals gebildet. Das ist so ein Geräusch. الحركة اللي هو عملها دي بتتنطق لو قبلها حرف ساكن. Es gibt dann noch das Vokalisierte, schön verwirrend sein. Es gibt einmal اسمعوا das كده. konsonantische R, das wird dann hier hinten im Hals gebildet. Das ist so ein Geräusch. بينطقها Und من es gibt dann الحلق. noch das vokalisierte R und das ist ein bisschen schwierig, weil man spricht das R dann gar nicht aus, obwohl es im Text steht. Und das ist dann meistens der Fall, wenn das R am Wortende ist. Zum Beispiel eben بيقول لو اتنطقت في الآخر في الفوت اند في نهاية الكلمة كلمة فوت، يعني اللي هي في او ار تي فورت، اللي هي في اللي هي دبليو او ار تي معناها كلمة، واند اي ان دي اي اللي هو اند اي ان دي اي فورت اند او فوت اند في نهاية الكلمة ما بتتنطقش في الغالب زي ابا موتا فاتا. Vater oder Mutter. Man hört kein R. Vater, Mutter, Und noch eine schwierige Sache zum R. Da وبيقولها تنطقها ما بتتنطقش لو زي فاتا وموتا وابا، تمام. وهتنطقها لو قبلها حرف ساكن بتنطق كده من الحلق كده كأنها خاه مع غين كده فيها غرغرة. gibt es auch verschiedene Arten, das auszusprechen, je nachdem, wo man in Deutschland ist. Zum Beispiel benutzt man in Bayern auch das Zungenspitzen-R. Und das ist natürlich alles kompliziert. Das R ist wahrscheinlich der komplizierteste Buchstabe im Deutschen für Deutschlernende und wir wissen das. Aber macht euch keinen Stress, das kommt dann mit der Zeit. بيقول يعني مع الوقت بتتعود على انك تنطقها يعني، بس هي بغوت، لكن فاتا موتا ابا كأنك شلت الار وحطيت ايه بالانجليزي، تمام. S, Sonne, Salz, Haus, Stadt, Sport, Kasten, بصوا ركزوا، الاس لو جا وراها تي او بي بتنطق شين. يعني لو جا وراها تي هتبقى شتا، لو جا وراها بي هتبقى شبوت شتات. بصوا اسمعوا كده، على فكرة كلمة شتات قرينا هو بينطق الدي والتي تي الاتنين، يعني كأني شلت الدي والتي وحطيت تي بس،
شتات يعني مدينة، فهو بينطقها الدي والتي في الآخر، أو لو دي في الآخر بننطقها تي. تمام. اسمعوا النطق تاني. Haus, Stadt, Sport, Kasten. بيقول هنا إن الإس ليها يعني نطق مختلف، هيشرحها اهو. Weiches S, das ist dann oft am Wortanfang, zum Beispiel die Sonne. لو بدأنا بيها الكلام نطق خفيفة شوية زي زونا زونا، وفي الغالب الإس لو بعدها فوكال بتنطق زي زين زونا زونا، مش سونا، لا زونا. Und das steht oft am Wortende, zum Beispiel im Wort Haus. بيقول نطقها قوية لما جت في الآخر زي هاوس. Außerdem gibt es noch etwas, was ihr zum S wissen solltet. Das verbindet sich sehr gerne mit Konsonanten, zum Beispiel mit dem T oder auch mit dem P. Beispiele sind studieren oder Spiel. يبقى لو جت مع التي أو البي بتبقى شين. شتوديان شتوديغن وشبيل شبيل. شتوديغن اللي هو يذاكر ده فعل، وشبيل اللي هو اللعب يعني ده نومن. SCH. Schön. Waschen. Asche. هنا الاس تسي ها بتتنطق شين صريحة كده. شون واشن أشة. تمام. Denkt. Das spricht man nämlich auch. SZ. SZ. Fuß. Straße. Groß. الاس تست دي كأنها دبل اس، الحرف ده اسمه اس تست، ده كأنه دبل اس. ده طبعا مميز في الألماني لأنه مش موجود في الإنجليش. ده احنا الحروف البوخشتابن أو الألفابيت يعني شبه الإنجليش والفرنسوزش. تمام. بس هو في الألماني في كام حرف كده للألماني، من ضمنهم الاس تست، وزي الآ اللي عليها أملاوت، قلنا نقطتين دول معناهم أملاوت، فاللي بتنطق A، والأو اللي عليها أملاوت اللي هي الأو بتنطق أو، واليو اللي عليها أملاوت اللي هي أو بتنطق أو. تمام. بيقولك بقى إن الإس ست دي كمان أولا مفيش كلمة في الألماني بتبدأ بيها، يعني مينفعش أبدأ بيها كلمة، هي دايما بتيجي في النص أو في الآخر، لكن ما تجيش في الأول. ولو جت ودايما بتبقى اس قوية. تمام. ولو جت بعد فوكال بنطولها شوية. اسمعوا كده. Spaß. T. T. شباس. فوس فوس. اسمعوها برضو تاني بصوا اشغلها لكم تاني. اسمعوا منها. SZ. Fuß. Straße. Groß. Im Wort Spaß. T. T. Tisch. Tag. Bett. بصوا بقى اسمعوا كلمة تاك اللي هي الكلمة اللي في النص. تاك ما بينطقوش الجي في الآخر جي، بينطقوها كي. تاك تاك. اسمعوا كده منها هي. T. Tisch. Tag. Bett. تاك بات. تاك تاك تاك. مش تاج تاك. تمام. U. Uhr. Kuh. Suche. Unter. Bus. Mutter. بصوا
انتوا سمعتوا أوا اللي هي الساعة أول كلمة، ما نطقتش الآر. أخدناه من شوية، شطار. ليه ما نطقتش الآر؟ عشان جاية في الآخر. الاتش لما بيبقى قبلها فوكال ما بتتنطقش وبتتمد، فهنا كأن اليو هي اللي قبل الآر، لأن احنا منطقش الاتش لو قبلها حرف متحرك زي زانة. فاكرين لما قلنا زانة؟ تمام. بصوا اسمعوا كده الأو تاني هنا. U, Uhr, Kuh, Suche, unter, Bus, Mutter, Ü, Ü, دي الأو اللي عليها أملاوت، اسمعوها كده عشان دي برضو حرف مميز في الألماني، بس ركزوا. über, grün, Tür, Mütter, Brücke, موتا دي جمع موتا، مش احنا قلنا موتا من غير الأملاوت، من غير النقطتين على اليو، دي معناها الأم. موتا بالأملاوت دي الجمع. Küsse, Fahr, Bus, Mutter, Ü, Ü, über, grün, Tür, Mütter, Brücke, Küsse, V, V, Vase, 4, aktiv, الفي بتاعت الإنجليزي بتتنطق ف في الألماني، اسمه فاو. فاو فازة فيا أكتيف. اسمعوها تاني. V, V, Vase, 4, aktiv, فازة عشان كلمة أجنبية أنا نطقتها في. فازة. W, W, Wasser, الدبليو بقى هي اللي بتنطق في. فاسا اللي هو المية، فاسا اللي هي أول كلمة دي فاسا، يبقى الدبليو بتنطق في. طب واللي تحتها فالت، احنا قلنا الدي في الآخر بنطق تي، صح؟ اسمعوا بقى. Wald, Krawatte, W, W, Wasser, Wald, Krawatte, X, W, اسمعوا كده. في. فالت Wasser, فالت. Wald, Krawatte, X, X, Text, Hexe, Bock, يرزقه وكل حد X, اسمعوها تاني. Text, Hexe, Box. عادي زي الانجليش. Gut zu wissen, dass X gehört الاكس عادي زي الانجليش، يعني مفيهاش حاجة. تكست وهكسة وبوكس عادي اكس. تمام. Y, Y, الواي بتاعت الانجليزي اسمها إبسلون. إبسلون إبسلون. والواي ليها نطقين، يا بتتنطق زي اليوت، تمام، لو جت في اول الكلام، يا بتتنطق زي اليو اللي عليها املاوت، زي يو يو تيوب زيستم. تمام. بتتنطق يا يوت اللي هي الجي بتاعت الانجليش، يبقى الواي بتنطق زي اليوت، يا اما زي اليو اليو اللي عليها املاوت. اسمعوا كده. Yoga, Typ, System. Y, Y, Yoga, Typ, System. هيقول هي هنا لما بتتنطق، لو جت في
فوت أنفانج، في الفوت أنفانج لو جت في بداية الكلمة هتنطق زي اليوت، J, also wie ein لكن لو جت في الفوت مات شتيت، يعني لو جت قصدي في نص الكلمة spricht man es aus wie ein Ü. Z, هتنطق زي زي تيوب، سيستيم، إيجيبتن، إيجيبتن. تمام. طيب الحرف اللي بعده هنا بيقولك يوجا اتنطق زي اليوت، والتانية اتنطق زي اليو. Z, الحرف ده اسمه تسات. تسات. التسات زي كأنك بتنطقه تي اس بس بتاكل التي. تسات تسات تسات. Z, Z, Zebra, Zunge, bezahlen, تيبغا سونجا بيتسالن. تمام، هو كأنك بتنطقه تسي 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 تسي. تمام. لكن حرف السي اللي هو اصلا اسمه تسي بتنطقه سي عادي او كي زي الانجليش، زي الكمبيوتر مثلا. تمام. واللي تسي ها قلنا تمام. والاس تسي ها شين صريح. ده بقى الحرف وفيه الاس تست اللي هي دبل اس، الاس تست اهي. دي قلنا حرف مميز في الألماني اهو. تمام. شتغاسة الكلمة اللي في النص، فوس غوص. Bei Z, Z, Zebra, Zunge, bezahlen, طيب دلوقتي احنا خلصنا البوخشتابن، هناخد حاجة اسمها كومبيناتسيون. كومبيناتسيون يعني حرفين مع بعض بيديني مقطع صوتي جديد، زي ال A وال E مع بعضهم اسمهم أي. أي أي أي. اسمعوا كده. Und die beiden zusammen werden immer als Ei ausgesprochen. مش ناوي تتعلم انجليزي في 2026؟ اسمح Die beiden zusammen werden immer als Ei ausgesprochen. Ei, Ei, mein Stein, gemein, Kombination E plus I. Aber ihr könnt euch merken, die Kombination A plus I, die kommt im Deutschen برضو ال A وال E نطق أي، يبقى ال A وال E أو ال A وال E. ادي ال A وال E وادي ال A وال E هيتنطقوا أي. تمام. احنا خلاص دلوقتي بنقول الحروف بالألماني، مش هنطقها تاني بالإنجلش. تمام. gar nicht so oft vor. Das sind nur ein paar Wörter und I plus I ist tatsächlich viel häufiger. Ei, Ei, Seite, Leib, Weise, Au, Au, الكومبيناتسيون التالت او الرابع بقى مش عارف. احنا قلنا في الاول الاي والاي نطق الاي طويلة، فاكرين لما قلنا ليجن اهي. بصوا اهي ليجن. الاي والاي اتنطقت يه طويلة ليجن، مش مثلا فيش، ايجل، بينا،
شي. على فكرة الاس كي اي السكاي يعني او السكي دي ما بنطقوش سكي، بنطقوها شي، هي كده كلمة شاذة. انزل، لكن لما جه وراها الاي جه وراها ايه بقت ليجن، مش ليجن، لا ليجن. ادي اول كومبيناتيون. وخدنا اللي تسيها اللي هي في ايش، تمام، اللي هي الشين الخفيفة. اخدنا اللي تسيها اهي بتتنطق زي مانشمال او مخن او خ، تمام. هي امتى بتتنطق خ؟ اللي تسيها بتتنطق خ لو جاء قبلها او 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 او، لو جاء قبلها اي و ويو، او 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 تمام. الكومبيناتيون اللي بعده لما قلنا اس تسي ها، الاس تسي ها قلنا بتتنطق ايه شين صريحة، تمام. طيب واخدنا الكفا اللي هي كيو في، الكيو يو قصدي، واخدنا البف، تمام. دي الحاجات اللي هي مركبة. ادي الاس تسي ها، واخدنا الاس تي والاس بي اللي هي شتي، شتوديرن، شبيل، شبيل. اهو الاس تسي ها شون، واشن، اشة، تمام. طيب ودلوقتي بناخد الفوكال اللي ورا بعض، تمام. زي قلنا ال A E أو ال A E ده أي، تمام. بعد كده ال A U ده أو، شتاو، باون، موا. ما نطقناش الآر هنا في موا، موا مش أو، يبقى ماو، موا. اسمعوا كده. Au. Au. Stau. Bauen. Mauer. Aus. Oi. Oi. Hoi. Zeug. Bereuen. ده برضو ال A وال U بتتنطق أي، أي، أي يبقى هوي، أي، هوي. تسويك، أي تسوي يبقى تسويك. بنطقها كي، الجي في الآخر بنطقها جي، أي كي قصدي. بغاين، الآر هنا ليه نطقناها؟ لأن قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك، فهتتنطق عادي بغاين، بغاين، تمام. Oi. Oi. Hoi. Zeug. Bereuen. E ausgesprochen, so wie bei E plus U. Oi. Oi. Häuser. Mäuse. برضو ال A اللي هي عليها أملاوت مع ال O، ما احنا قلنا ال عليها أملاوت كأنها A، يعني في الألماني ال عليها أملاوت اللي هو النقطتين دول اسمهم أملاوت. أملاوت بتساوي ال A، عشان كده ال A بلس O يعني بلس يعني زائد، يبقى ال A بلس O هياها ال أملاوت بلس او، فهتنطق اي برضه. هايزا، مايزا، في الغالب بتيجي في الكلمات الجمع بلغة، يعني دي كلمة جمع بمعنى منازل وفران، تمام. هايزا، مايزا، تمام. يبقى تعالوا نراجع بسرعة. الآ الكومبيناتيون دي الآ والأو والإي والأو بتتنطق أي، هنا زي هاي، تشايك، بغاين، هنا هويزا، مويزا، تمام. طيب ايه تاني؟ الآ والأو مش أملاوت بقى، وأو بتنطق أو، التانية أي، الآ أملاوت والأو أي. هويزا، مويزا.
لكن او بدون املاوت دي او شتاو باون ماوا. تمام. الآ والإي بتنطق أي، والإي والإي بتتنطق أي ماين شتاين جماين زايته لايب فايزة. بصوا الدبليو هنا اتنطقت في ها، والاس فايزة عشان الاس لو بعدها فوكال بنطق زين. طيب ايه تاني؟ هنا الزد دي اسمها تسي، تسبغا تسونجا بتسالن. الإبسلون، إبسلون ناخد بالنا منها بتتنطق زي اليوت في يوجا أول الكلام، لكن لو جت في نص الكلام تمام هتتنطق زي اليو تيوب زيستيم. تمام. الإكس عادي. هنا قلنا الدبليو بتنطق في، اسمها في بقى مش دبليو، في فاسا فالت. قلنا الدي اتنطقت تي في الآخر. الفاو دي اسمها فاو فبقت فيا يعني رقم 4 اكتيف، لكن في الفازة عشان كلمة أجنبية فاتنطقت في عادي، لكن هي فاو ف. الأو الأو وعليها أملاوت über grün tür mütter rücke küsse. تمام. دي او عادي او ما نطقناش الار، ما قلناش اور، قلنا او. والاتش برضو بتتمد ومش هننطقها لو قبلها فوكال، لكن لو كان بعدها فوكال كنا هننطقها. الجي في الاخر بنطق كي تاك 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 يعني اليوم يوم يعني. الاس ست برضو كلمة مميزة، حرف مميز في الألماني وبيتنطق اس قوية خالص كده، ولو قبله فوكال لو قبله حرف من حروف اي اي او يو تمام بيتنطق طويل. فوس شتراسة جروس. تمام. شباس تمام. طيب الاس تي ها قلنا شين صريحة. الاس تي شتي والاس بي شبي. زونا الان هنا اتنطقت عشان حرف ساكن جاي مرتين ورا بعض اتنطق بسرعة. زونا زونا بسرعة قصير. والاس بعدها فوكال اتنطقت زين. الهاوس الاس في الاخر بتتنطق قوية هاوس. بصوا او هنا هاو او هاوس 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 هاوس. تمام. هنا فاتا ما نطقناش الار. موتا ابا، لكن بغوت لو قبلها الار حرف ساكن بتنطق من الحلق كده. تمام. غوت بغوت. طيب الكيو يو بتنطق اللي هي كو او بتنطق كفا كفال كفالة. اكفاريوم اكفاريوم اكفاريوم. تمام. اكفاريوم. ليه نطقنا الار هنا؟ عشان قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك. ف فانا فات ما نطقناش الار هنا برضه عشان قبلها فوكال. بابير فات زوبا عشان حرفين ساكنين ورا بعض نطقناهم بسرعة زوبا. وقلنا هنا الاس نطقناها زين عشان بعدها فوكال. طيب الاو عليها املاوت دي مهمة عشان في الالماني بس. الحرف المتحرك لو جه مرتين ورا بعض هيبقى فيه مد عشان هو حرف اصلا مد، والحرف المتحرك ده اصلا اللي هو حرف مد. فبوت مش بوت، لا بوت. تمام. وقلنا زيها آل وزال. ماشي. لان ما فيهاش حاجة غير كلمة زونا ان جت مرتين ورا بعض فاتنطقت بسرعة، غير كينو كينو نازة، لكن هنا زونا زونا. تمام. الام ما فيهاش حاجة اهو. اليوت اللي قلنا له الابسلون بيتنطق زيه زي يوجا بيتنطق ياك انيا، وفي الابسلون بتتنطق زي اليوت كده زي في يوجا، لكن اليوت هنا
في الحروف الأجنبية هتنطق جي زي جاجون، جاجون، جالوزي. الإي لو بعدها إيه بتنطق طويلة، ليجن. كلمة سكي دي اسمها شي، شي هي رياضة التزحلق على الجليد اسمها كده شي، بينطقوا الاس كي، اي بينطقوها شي. الها لو قبلها فوكال بتنطق طويلة، زانة، مش زانة، مش زهنة، مش زهنة ولا زنة، لا زانة. تمام. السي ها بتنطق زي مارشمال او خ، مخن. لو قبلها او 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 بتتنطق خ، من غير طبعا ما يبقى عليهم املاوت. لو عليهم املاوت هتتنطق ش، لكن لو مش عليهم املاوت او او هتتنطق خ. هنا وممكن تنطق كيف، كاف يبقى هي بتنطق خ، او شين خفيفة فيها هوا كده مش شين، لا او خ او كي زي كاوس، ودخ، لخ، إيش، توخ، توخ. تمام. بس كده. وقلنا عليها املاut بنطق ايه، زيجة، كيزة، كيزة، مش كازة، لا كيزة. لو ما كانش عليها املاut كانت تبقى كازة. كده خلاص رجعنا كله، مفيش حاجة جديدة. محتاجة بس ان انتوا تركزوا، وبعد كده هتبقى الموضوع سهل جدا. لو عرفت تنطق الحروف خلاص الموضوع هيبقى سهل جدا جدا جدا. اللي هتنطقه هو اللي هتكتبه في الألماني، هيبقى الكتابة عندك سهلة جدا. لما تسمع تعرف تكتب. واسمعوا كتير طبعا، اسمعوا من ألمان كتير قوي. عشان كده حاولت اخلي الفيديو بالألماني، يتنطق بالألماني عشان تعرفوا تنطقوا صح. بس كده، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في حلقة جديدة. تشوس، auf Wiedersehen.